iti deti nga gundawa intayon iruging nga ibasa deti problem of the day ni Lucio iti Lawag City nga ina pinauluan iti pagpapudaw. Sagudayan nga ro ti surat ni Pagayam a Lucio. Dear Cousin, sakbay man ngayon nakiburay ti pakasarita ak kasinyong kablawang kay man ti naragsak nga aldawyo di tanemar si studio kastapay kadigiti padak nga dumdum nga kinagbibuyay ti deto nga nalatak unay nga programa. May saak nga Filipino-Chinese kasinyong agnanaedag dito Lawag City adamat negosyo ti pamilya adamat bukod ko nga negosyo ada itinalawang nga farm nga ipatpatalon ko adamat taltalonek kaya nagtartara kenak iti na dumaduma klase ti dingwen no pay Filipino-Chinese kasinyong amok matyag sao ken maawatak met ti Ilocano tanabayagak met iti Pilipinas nayanakak ngagpaiso di China ngem dituyak nga dimmakkel dituyak payen nga limmakay dituyak alimmakay kunak kasinyong gaputa agtawen akon iti 40 ket 7 47 titawen kon angem awang pa iti asawak kasangkay baga kanayon datatang ken ni nanang apay awang pa iti planom nga agasawa Lucio Barok sika kuma asawan tapno da kami adda apukon wen nga rod Barok kaano ka gasawa tapno da kami adda awirme nga apu ko me ay kasano siya agasawa tatang nanang awam met pa iti nobyak kaday ta ti problema Lucio sika ngamin sursuro agarem babae di mo amo ti agarem Barok ay isi ka agpasuro ka ken kasinsin mo nga Marlon ado ti chicks na nalay nga agarem iti babae bain siya ngamin tatang nanang kayat ko agasawan ngem jak amo kasano agarem babae kayso nga rod sursurwem agpasuro ka kasinsin mo nga Marlon taiso alaing agarem babae ado nubya na masukon-sukot pa yun na duma angem saan mo nga sursurwan yer aramidin na nga masukon-sukot ti nubya na balok sika agalem ka babae ngem may salaeng ti itong palmaw may salaeng ti kasal mo may salaeng met ti kayat kong agbali na manugang jak kaya ti sakit ti ulo kamin malas iti negosyo no kasyay kitaam ni tatang mo apay siya ngam ko naklakay sika pudno panagayat kanyak iso naganal negosyo wen magkadinanang sa anak to nga tumulad kini kasinsin Marlon nga nalaing nga agchicks ay rumbeng laeng balok iso sika yagawam ti agalem iti babae tapno sika agasawan tapno da kami agapu kumeten tapno no naganal din negosyo kasla pamilya ni Tarzan ka da kasla budoy pasensya kayo na nagtipon nga rod ti nagtipon iti DJ Lolo ken Lola na puro nga Chinese ken DJ Maysa agta nga amuna J. Sanchez Mira di da kayo di mo I mean amo ti history na kasi pa nagsauna kasi nagtipon nga kasla ti pamilya ni Barok ken pamilya nga Inchik DJ Lolo ken Lola na nagmix nga agta ken puro nga Chinese iso kasyay da kayo naghusin ni uno na andak merci Jared Gemma Cabe happy watching baka sa unto kastuyin into no malpas programa
Deta kami taasak ka nga asak yung nagaduti nagaduti alis tulaeng nga ibasa nga surat deta pelaeng met sulat iti idchik rigat i draba. Ang panindigan tayo na susten na lang. When kasin yung siyak 47 tawenan nim awang pay ti asawak ket siyak dagdag datatang kinanang apura endak kabuta kayat dan nga maaddan iti apu ko kanyak. Angem siyak bain arem babae iso nga siyak nagpasulo keni kasinsing nga malon. Kasinsin na malon nga basilaeng ti dala na nga Chinese. Tapnusan ka unay maligatan nga agi drama kasinyong basila dala na Chinese ni kasi Marlon. Iso nga dilitso pa nagsaunay Ilocano. Oo, ituloy ko nga Lord. Api ka italaang mat kasinsin Luciao. Italaang mat nga inasidgan na kadayta nga banag. Kaya nabayag-gaya man nga kaya't mo makasursuro no kasanot agara may di balasang. Apeng garot nga itam lang nga napanunot yung masidig at patulong nga nagpasuro kanyak. Pasensya ka ha, kasin malon. Italaang ngamin nga napanunot ko lakayag-gaya man. Sa bagay, ano na malasin nga lumakay ka ta, nakapudpudaw ka. Siyempre, dalahit nga Chinese ang ka. Ado ti daram nga Chinese iso nga ubing lata ti langam ken nakinis lata ken napudaw ti kudil mo iso nga Lord siya kayat ko menten agasawa kasin malon kayat ko ti agalom iti pulo nga Pilipina ja kayat ti kalayo Chinese apay di mo kayat talaga ti Chinese saan kayat ko lahi Pilipina kayat ko ti kayumanggi kayat ko babae nga pulo nga Ilocano. Puro nga Ilocano. Akit, alis to lang May isa, deta nga kinagagat mo nga negosyo, kasinsin Lucio. Alis to ka lang nga makaaram, alis to lang nga mapasungbat mo, dati armam nga babae, angem tidamag, tisaludsod. Adda ka din nakitam, adda ka din nabiro ka mga babae nga kahit mo arman. Taisuro kan, nukasan mo arman. Ada ang Lord, teti, kolsonada kasin Marlon. Ha? Ada? Asin no? Amamok ka diday na. Saan mo sigula mo? Ang siyak amamok. Ngamin iso paggatangak ti pids para kadagay ti talakin ko. Kun abuno para kadagay ti mulak iti talon. Ha? When kahela ijay may sa nga agricultural supply. Apikas na ti ba nagsaom nga ron? Kasla samot at Chinesean kasin. Ha? Kasla bulol mo nga. Ay, pasensya ka na. Basta siya, kayat ko dejay. Kayat ko di na pa'y amo nga, kurso na da kisuna kasinsin. Kasano aya nga ibudnok king kwa na. Ti marikrik na nga ayat. Anya? Apay agayat ka king kwanan. Kaslang alod, agayata kon kasin Marlon. Ngamin, kayat kong unay nga makita ka na yun. Munet tinagan na. Munet. Apo nagan na pailaeng gat na pintasan. Ang imisuna Pilipina, morena nga Ilocano. Kaya't ko unay suna kasinsin. Angim kasano ka diti agalam, suluan nakman. Ay no day taba na galisto lang. Ken may isa, amuna ka di nga sika ket negosyante. Una muna kaming kanayo naggatang ti lakuda jay agli supply. Oh, sigurado ka nga awan pa iti asawa na kasinsin. Awa pa asawa na. Awa mat wedding ling na. Ken kasla balasang mat pay. Alagat no sigurado ka laki di. Sige, surwang ka kasin si Lucio. Surwang ka. Tapno no agkanubya ka matan. At apaman nga sungbatan na ka. Ijaya madagos ti kasaran. Tapno makaasawa kan. Ken tapno no mapututa maun. Awin nga lod. Kasi di kayat ko kasinsin Marlon. Hello,
Hello ti madamat buya na nga mahal ni Ronnie Butak, ni Nika nga maganda, di Talanaw, Banggi, Ilocos Norte. Apo napipintas nga talaga Tagalanaw. Napipintas na di kita. Ayan, from Honolulu, Hawaii. Apo. Kaanon to nga umay mo ikasarkasin. Kaanon to nga umay mo, kaanon to nga tawingam di ta Hawaii. Ay, da kayo manan, sir. Umay kay mang gumatangan iti feeds ka na bono. Kwa. When nagpaiso, ading munet. Ken kwa. Sino ka diti taltalyawin nyo, Jeruar? Sir Lucio. Kwa. Munet. Oh, sir. Damdamaak agulder ti gatangek. Apay nga rod nga da kayo dito yan, sir. Siyak, dagas dito'y tada kumakayat ko ibagaking ka. Anya? Siyak, sir? Wen, sika monet. Anya ti kay ibagayo kanyak, sir? Ada ka di basol ko? Ay, sika awan basol. Siyak ada ikayat nga ibagaking ka. Mabit lang, sir. Waren. Sika man pala inti makambo dito, oy. Ay, sige, muna. Sino ajay, Waren? Baro nga kadwa dito, eh. Baro nga kadwa nga empleyado. Iso ti kargador, para bakat, para display ka digiti produkto. Ijay ta igid nga agsarita, sir. Anya ka diti bagayo kanyak. Matanagan nak. Saan kayo matpel nga gumatang ako nayo? Siyak order damdama, dala papanak sa pali. Ngem siyak, dagas dito'y pwesto yo, tada kahit ko nga ipudno king ka. Munet. Ipudno? Wen. Mabalin ka diti, agdaton king ka. Munet. Agdaton ti anya, sel. Apay sika akal panagsaok. Ay, sorry, sir. Anya ti daton nyo kanyak, sir. Siyak kumaagdaton panagayat ko king ka, munet. Ngamin siyak, aggusto king ka. Ha? Sapay kumata awan iti, agunget o siyak alam king ka. Ada ka di agunget, ada ka di nubyom. Sino taltalyaw? Awan, sir. Talaga, sir, agarim kayo kanyat? Kurso nadadak? Ala, nagbain mo't, sir. Dinto nga, negosyante kayo. Kansiyak, gagangayat lang nga kahera dito agri-supply. Kayat dak ka di, sir. Apay kumasaan si ka, pintas, monet. Kayat ka. Mano ka di titawin yun, sir? Saan na nasisita titawin sa angkadi. Ngem siyak, 47 ko. Ngem ada negosyo. Ngem siyak, kayat ka almen ures sa ureno siyak laklakay ngem sika. Ay saan mo kedi nga nasisita ti tawin, sir, weno edad? 23 pala titawin ko. 23. Solok pa'y gudwa ngem okay la kanyak no okay la king ka asyak alam king ka. Ay, wana, sir. Sigurado kayo, sir. Ala, mabainak man kada kayo. Dinto ka nakapudpudaw kayo. Siyak, nakangis-ngisinak, sir. Ay, sana bale. Siyak, kayat ko talaga. Kaski ka, babae. Kayat ko, kayo manggi. Nga Ilocana. No kasta. Kayat mo siyak alam king ka. Ay, okay lang, sir. Awan mo ti agungot ako na. Ay, ayaman na ka, sir. No kursunado da. Dito nga rin ti number ko, sir. Kan iyadak ti Facebook. Dito ti profile ko, sir. Ay, siyak. Facebook. Sige. Kaya alaik pa yung number mo. Tatawagan ka to kanayon. Kaya umayak to pasyal. Di balay yo. Ay, ori dito yung latan, sir. Saan nga di balay? Nawara nga min di balay. Nakababain. Kanado ti ubing nga. Papaanawa. Si ka makaam mo. Okay la ka di bus mo. Nga asyak umay agalam king ka dito, eh. Okay lang.
Basta lakid di iranayo nga daak ken mabalinta mo lat nga rumarno ko Ay sige sige. Agyaman na kalod, munet. Ag paiso ka di balok gasika ket adan nubya na. Ay, wen tatang, kaya't ko kung mga ibaga kada kayo, kami sika, una andak met. Ay, kinaibaga kanyak, di kasinsin mo amalon. Ay, kay sak, lagsak, ngamin, adanubya mo, asawaim nga rudim barok, tada kami, maadan tumutin ti manugang ke apu ko. Ay, wen tatang, san nakanumot pa'y kayat ti kasawa, tangamin, anya, kaya't nakano pala na kami agam-am mo. Tapno kano maamami ti ugali ti maysa ken maysa. Iso nga, wamot kidi Ala, nasayaat mo't no kasta. Pakalasinan nga, saan nga datay gaputa mo na nga sikagin negosyante balukit umanugo adagos nga kasal kayo. Oh, kaya't sasawin, saan nga data kwaltam ti habol na. Ay, wengalo tatang, ke nainlaba ka talagan kay ni Munet. Iso nga, mabalbalin ke, inaldaw nga mapangko pasyalan ni Pwestuda. Ay, kit mayat balok. Ala sige, congratulations nga ruking ka, balok. Ay, agyaman na, tatang. Aunay mo, sabal-sabal mo ti accent nan. Ay, abaya. Anya ti kahit masawon ka sinsin? Ke awan pa'y tinapasama kada kayo? Awan pa'y pasama kada kami kasi malon. Nagkapsot ka ba tayo? Nabayam tayo suro ka din anya taramidem tapno maka-score ka adagos. Ay saan pala nasisita dayta? Di kayat ko makita na, makita na nga siya gentleman kasi malon. Aya po aya. Kaunangam kasi tumala pagtungpala na. Malama ka mo ka Ang iman nga di ko nam tatay nga sapsapulam nga iregalom king kwa na. Iso nga min ke pagatang itigluta tayon. Kung sabon na pagpapudaw, lotion pagpapudaw, krema pagpapudaw, adabo nga pagatangan, kasi simbalon. Anya, nakadadumot nga produkto nga pagpapudaw, dahil tayo magbagan. Dahil takaditikid daw ng iregalom isagot mo king kwa na, kasi sindo siya. Uwan kasin malon. Ngamin, mabain ka nun, kuyog kami nga nangisit iso na, sindinto nga siya kanapu daw. Iso siguro nga dinapit kaya't nga date kami. Kaya tasawin, regaluam nga muna ti pagpapudaw, tabareng no pumudaw, tainto no pumudaw. Saan tula sumurot king ka nga mapanag-date, kasay. Uwan nga pa iso kasin. Iso nga tulungan nakman. Sika, sapul taman ti paggatangan iti produkto pagpapudaw. Luta tayo, kujik kasay. Ay kita, adu dita Bamda, kumitaak, iti aglaklako, iti pagpapudaw ka produkto kasinsin. Ay siyak, agyaman, king ka, kasimban nun. Ola na. Talaga nga, inggatangan na kiti produkto nga pagpapudaw, Lucio. Ay, basta si ka, kid daw, Munet. Kaya ited ko keng ka. Sisya ka na. Kayat ko, ngamin, si ka, lagsak, kanayon. Kayat ko, si ka, kanayon nga nalagsak. Kenoan niya ti kayat mo, no kaya mo pumudaw, okay la kanya. Sigurado ka? Ngamin, mababain naklaunay, no kasi nga, kitain man ni. Di ba agayan ayat ta ngem si ka nga lalaki ti napudpudaw ngem siya ka babae. Kas lang mailangak man no ko nga makit-kita tattao nga kasya. Ala siyak maawatan ka, Munet. Iso nga, sige.
Usalem nga lo dagito nga produkto, tabalen pisika pumudaw to, tapno sangkan to bain nga data mapanumwal nga mapanagdi. Ay, agyaman na hak. Angim no saan to pa nga umepekto, no maibos ko dagitoy, igatanak to manin urita dumati kwartam, urita negosyante ka man. Ay, wala. Ken, mabaling ka din nga, ah, mabaling ka din nga pabuludan ak pailaang. Adya, mabayag pa kami ti sweldo ko, nagastos ko deti, nabatbati nga kwarta. Ay, kwa, bayadak to madlaang. Promise, saan ko nga dawatin king ka? Tabaka ibagam nga kwalkwartaan ka laang. Saan? Talaga nga napudno mo ti panagayat ko king kan, isungar nga inaklon ka. Ngem, gipitak lang amin unay, kat masapol mi tagbayad ti bill si Jebalay. Siyak madla tinamnamaan da tatangkad nanang ko. Kwa, speaking of tatangkad nanang mo, kayat ko kumamam amoy da tapno nom ay, saan pa lang nga ita? Ay na, nagulo pala Jebalay, kanayon da nga agap-apa kada, kanayon nga agapa da tatangkad nanang ko. Ay sige. Ano addanton gundaway nga kayat mo yama muna kadagit apelens mo. Ay bagamlaeng kanyak mo net. Okay, basta pabulutan ak man palang uri 2,000 laeng. Bayadak to talaga. Promise, Lucio. Sige mo net. Ato yun 2,000. Siyak, siyak makadlaw kini Monet kasin marlon. Ay na, namin adobon nga irik kan iti pagpapudaw. Pungod pudaw ka di mat. Wen mat, adamat pagpudawan nan angem dumawat tumanan ito numaibos. Saan lang nga dayjay kasin marlon. Tawat pa'y kwalta kanyak, bagana utang ngem. Mano, nasulok makabulan min ngem di namat pa'y bayad di utang na. Siyak, awan may di problema. Okay lang nga itid ko king kwa kwalta. Angin baga na ngamin utang. No kumadawat na, okay la kuma. Ta palamat iti pamilya na. Anyang orti bagbagam nga madlaw mo kasin Lucio. Kaslasak makadlaw nga. Nga niya, saan nga ta nga kwal-kwaltaan naklaen ni Munet? Kasin malon, anya ti panagkunam. Mabalin nga gungundawayan na ka, gaputa amuna nga dakwartam. Angem saan na nga kayat asawen, nga saan na ka nga ipatpatag. Mabalin nga idi pelaeng nga kasapulan, angem awan ti pagkamangan na. Nga ba ta, agayan ayat kayo, nobyo na ka, iso siguro nga saan nga mabain nga agpatulong king ka. Sa bagay, siyak ayat kumet tumulong king kwana. No lakid dita sa anak kalukwento ka maudyanan na kasin malon. No lakid dita kayat na nga tulungak pamilya na iso na o manugot agasawa kami. Sagana ako nga magasawa kami. Itay ko amin kinkwana kinti pamilya na kasin malon. Kati ijayam kami ni nagpropose ka na. Wena kasano asyak propose kinkwana. Dinapay kayat lumwal kami mapanagdate. Deta ngamin tadi kamo. Kulat ngamin king ka nga isuro ka ti aramidem. Tapno no ti kasta, maka-score ka dagos. Ijay mo nga mapaniknikan no talaga nga ipatpatig na ka. Kasano ati alamidek, kaya mo sawen, ada mapasamak min. Baka ibagana siyak, nga isulaeng ti gandat ko kenkwana. Saan? Ay na po ay. Patsindak, amok una yun. Ti ugali di kiti babae, amok ti karirikt at babae. Wena kasin malon ngamin adon ti nagbali na babaem. So nga ti ko na kasin Lucio. No lakid ti takayat mo, suruang ka, no anya ti aramidem. Tapno no maka-score kan, kadayta nga munet nga kaayan ayat mo. Anya ti kayat mo sa Lucio. Sa dino di kinidaw ko keng ka nga gluta tayon. Duduwa lang nga kapsul di tinabatin. Narigat mo ti sarding ko uri may saal daw lang baka no agsubli ti sigod nga kulay ko. Abusta pungod po daw akon. Saan ka madanagan mo net?
At dati itid cooking ka na pagpapudaw agluta tayon. Oh, iti nga ro din Angim saan ko itugod ditoy. No kayat mo, alpas trabahom, agkuyog ta intaalaan. Kastamoten, dati daw-dawata wano bulbulo di makwalta kanyak. Ay, api ngamin nga di mo pala intugot. Tapno nakayat ko, data lumwalta. Tapno no adamat ti ulas ta nga tutuwata. Naligat mo to, kanayon lang nga dito iti ayanta. Kayat mo ka di, data lumwalto ta ited konto dyan dati kid dawim nga gluta tayon. Tay pagpapudaw produkto. Di mo pala kami nintugot. Kaya't kung alod nga, adamet play basita ko ma. Tawa, nabayagtan. 2 bulan tan angem saan tapay nga nag-date. Panagliknak namin, kasla saan ka seryoso kanyak mo nen. Ay, saan mo't seryoso aking ka. Iso nga lod ti kunak, umanugot ka nga intanto, ijay pangalaan ta dati itid cooking ka. Alawin man lang arutin. Sige. Iyo rin nakto nga rod. May naktusundwen into na malpas ti duty dito eh. O sige mo net. Ala, talaga nga dito tinapananta? Ay, anya ko maiti problema. Data, agayan ayat tameten mo net. Ken may di mo kadi kayat? No lakid di tada mapasama ka datan. Siyak sagana mangi kalay saking ka. Siyak sagana agbalin nga asawam, kenagbalin nga aman to dagiti anak ta. Angin ko Sana ka di nga napatig ka mo net. Napatig ka kanya. Sige. Ha? Itad kundi kinababaik king ka. Itangagundawa saan mo nga sarding ti panang ted mo kanyak ti pagpapudaw ko Tarti kayat ko napudaw to akas king ka. O sige, awan ti problema kanya. Muli. Ken may saan mo nga ibagbaga nga. No adakan to di presto saan mo nga ibagbaga nga rimwarta Ngamin awan ti makaam mo. Ha? Apay nga ilimit ta nga limwarta nga dua. Basta mabainak nga ro, kantsawan dag nga ro, tani nakapudpudaw ka, dito ka siyak ni, kita man, kantsawan dag digiti tagadjay. Sige no, isote kayat mo. Talaga? Sige, promise datalat makaamu datalat makaamu, nga adan mapasamak ka data. Sige, basta ti kunak. Anyaman na bali na bunga ti alamiden ta ita, siyak sagana nga mangsungbat. Gri ka, saan pala siksikugan Lucio, jak pinakasagana. Ang mga nukurang pa dati ninom ko nga gluta tayo, tapno nagbalinto nga napudaw nga talaga ti anak ta. Ay awan may connection na saan apekto gluta tayo kadi bali nga anak ta. Saan ka madanakan na piksa dalak, Chinese. Pudaw to ti anak ta. Talaga? Ang saan pa ilaan, sa anak nga siksikugan, iputok mo itiruar, promise mo, amom ka ditar aramidem, ay iwun amok alamidem. Siyak buyamat no ka, siyak ado ti mabuy buyak no ka. Tapno saan nga masikugan, saan ko putok unig no ka, putok kulwal. Amom magayam, basta promise, agkari ka, promise, monet. Saan ko iputok unig, iputok kulwal. O sige nga ron, sige ron yan nga ron, tap na malpasan. Tap na makaawit ak tumatang, sigurado nga, madanagan da tatang kinanang ko. Ibagam gaminan nga, ada boyfriend mo. Siyak, iyam amunak, ti parents mo ta. Taya, ibagak kadakwada, siyak, negosyante, kasagana ak nga, mangikalay sa king ka nga anak da. Saan pa ilang ko nagulod siya pala, nakababain. Ken kayat ko nga, agkapudaw tanto, sakbay tang agasawa. Sige siyak, mahawatan ka. Munet, may kan.
Ah, kwa, baling ka di, siyak, tiya. Anya? Siyak, lumansaking ka. Kat sige, ala, aramidim ti amin na kayat mo. Basta ate karim Uy, siyak kaliking ka. Awan danag, siyak putok luhal, saan ko putok uneg. Kinti karim nga kanayon naktung ikanti pagpapudaw ko. Saan mo nga isarsarding baka mat no isarding mo. Baka agsubli ti sigod na kudil ko. Ay, saan? Saan siyak kaliking ka, itig ko amin na kayat mo. Basta lakit di, paglagsakan mo net. Itid ko nga, itid king ka. Sige nga ron. Sige, aramidim nga ron ti amin na kayat mo kanya. Itata si sasagana akon nga mangipaay ti amin ko king ka, Lucio. Sakmat si sasagana mangipaay amin nga kayat mo. Munet. Agyaman ak munet. Siyak agik bibig mo. Sige. Sige. Romansahin na karo din. Sige. Pintas talaga pamagim, Munet. Thank you. Siyak agyaman. Yaman ak unay king ka, Munet. Siya, okay la ka di king ka, Munet. Nganya. Ya. Kwa. Siyak baba pantim ta. Siyak batok kalayan. Sige. Wow. Apay. Oy, kanayo nak-ag-shave. Sugalon, wow kunak. Namin, pintas kinababaim. Na dalus. Na banglupay. Ay, Ken, medyo pumudpo daw mo tasil lang kun manibo di agtetik aktig luta tayong kapsul. Lugyak aludin. Batok kalayan. Sige. Lucio. 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 Si kakas di ganas, naramit ko, Munet. Siya karo din rabaw king ka. Babakon blip ko. Wow! Apay, wow kunam. Ano ba yan? Nakababain mo? Ti anya bain, apay si kabain. Kit ni, siya kakaasyak agpapapudaw. Nagrigat agpapudaw, idinto nga si ka. Amin sa nga sulit, ibagim kat napudaw. Ure deta, kuam, deta kinalalaking. Kastoy talaga, lahi mi. Pudaw amin na suli. Pudaw pa itlog mi. Pudaw amin. Kaslala dati albino nga ulag. Ala. Sinsya ka na. Pudaw amin kanya. Ala nga din. Isirek mo. Sige. Saan gayam siya una lalaki tibiyag mo? Ay, okay la ka di king ka nga saan nga sikati. Nakadamo kanyak. Okay la kanyak. Ulay si ka saanin virgin mo net. Ti importante kat ti agdamakin ti amasakbayan na kunada. Sana pateng naglabas.
Taulay siyak met adamaten padas ko sa bali babae. Ah, okay, agyaman no. Maaklunak na ta orin no sa anak ko nga birhen. Ah, ah, di nasisita si ka. Siyak to di maudi lalaki ti biyag mo. Okay. Sige, Lucio. Agyaman hak. Basta tandaan na saan mong iputputok iti uneg. Wen, siyak, lagip ko saan ko putok uneg, putok ko luwal. Munet, promise, promise. Diyak pa kay tagsikog. Wen, okay lang. Sige nga Roden, rugyamon. Sika saan to babawi mo, net. Ya. Imas mo, net. Ano siya? Lucio. Oy, naglagi ba Numadlaw mo nga makaruwarin ng ukso ti madagos. Uwan siyak ukso dagos mo net. Di ba iruwar game? Tanda din. Sigurado nga akong sumrek baka kamali ka da mabuo. Ay, saan? Sakbayak bunet. Unay ka mo tan. Apay. Uri lang mabot diti timid ko. Pasensya ka munet. Siya kami bayag awang practice nan. Iso nga at dayo tayok titubog ko. Ay na, naramanakpay. Ay, sensya kan. Eto ni, punasam latan bibig mo. Ay. Congrats kasin Lucio. Sumulang anak isim ka nga. Ay, tay sumunga dakit kas taon ay tingiit mo. Ay, kwa. Wen nga paiso kasin malon. Kahit kumusta mo ti performance ni Munet? Ay, mas ka de. Virgin ka de. Saanan virgin Munet? Saan siya muna lalaki di biyag na. Okay la kanya. Manumit kit din na ti birhen ita. Narigat ti makasapol iti saanin nga narigat na makasapol ti birhen baylaeng ti awan pay padas na ang hindi nasisita ket ije nga napaneknekam nga lab na kamad ka talaga impaay na mo ti amin na king ka ket kumusta mo na wild mo't ay saan siya ngamin trabaho so na iddalang siya lumansa king kuana pinagtrabaho mo kumamot anya isuna ko mamuti ng romansa king ka, kalpasan nga rin romansam, nagrin romansa kay kuma. Kinam mo nga raw, dati imbiling ko king ka. Dati saan na kan tumalipatan, no batukem, dati karayan na. Siya, nalamid ko, surum kanya. Naganasan na kanumot, kasi malon. Ay, kunak tupay. Saan na kantong isukat daytan? Sapay kuma, tadakabinton, ti agkagasat na kamin to agkatuluyan munet. Ngamin love ko so na. Ay basta ituloy-tuloy mo deta nga ngayon sorsoruking ka, saan ka nga kapoy-kapoy. Saan ka nga naman nagbabain. Basta dagundaway yo, itira yo, wala. Pagustuhan nyo tarik na yo. Amom, the more nga ada mapaspasamak kada kayo iti kaayan-ayat mo, the more mat nga sapul-sapulin na, the more nga di nakanto isukat. Damor nga tsansa nga da kayon ton ti agkagasat. Kasinsin. Ala, siyak yaman king ka. Kasi malon panang sulsulom kanyak ti alamidek. Tilang anyak amin ka. Deta. Di na payam amo pellets na kanyak. Di na payam amo kadakwada. Aganos ka laeng. Baka madagpaiso nga nagulo dyan da. Mabayin siguro. Ken man-mano kami lumwal. No saan ko pa ikan iti gluta tayo no pagpapudaw di pa sumulot kanyak. Alaket. Masursuro ng tulat tamot nga tamot ate saan nga mailang nga sumurot king ka. Siguro ka po nabudpo daw kami misuna. Dahil tamot ti kunana kanyak kasi malon. Angim adalaunay pag si daawak.
Anya, di ngamin na minsan nga aldaw nga napanakid jay. Oh, kasla, adda nadlaw ko nga sa bali. Anya tinadlaw mo? Nadlaw ko pumupudaw ni Munet. Saan na nakasya ti sigod nga nga kudil na. Kat, kat siyempre agad agtetik nga ron tigluta tayo, nagususar ti sabon nga pagpapudaw, lotion na pagpapudaw, cream nga pagpapudaw, kan aminin nga pagpapudaw. Kanya ko marserbi na digijay, kat siyempre pumudaw unagam sa bali ti madmadlaw ko kasin manlon. Anya ti madmadlaw mo. Nakaad-ado ti daw-dawaten na pagpapudaw. Oh, kaya't na nga tamad kaadun na ti augusar, tapdol alisto ti panagpudaw na. Bebem lata na, adumat ti kwartam. Sa bagay, awam mo't problema kanyak data. Ngem tila pag si daawak kasi malon. Oh, ket pati dete buyda nga kadkadwada. Pumudpudaw mat. Anya? Tigait mo sawan. Di damok makita dahil nga walen. Waren tinagan dati buyda. Wen kadkadwada jaya pwestuda nga agli supply. Kabalbalo nakitak. Nangisit mo dahil ti kudil na Ngim nakitak kalman. Pimudaw mo ten. Baka gusto usar mo't tiglota tayon. Baka adamat nubya na nga mang sagsagot king kuana. Bueno, iso nga tat pangigad-gatangan at sweldo na Imapal siguro kini Munet nga pumunpo daw, iso nga dagusarmat. Unam sa bali maliklik na. Apay sabay pa nagpudaw da Munet ken dati kadwada nga boy. Tilada nga madmadlaw mo. Agad paliiwam apay nila ka di Munet ti kayat na pumudaw kasinsin si kamat. Anya tiket mo sa wine. Saan nga tanga anya? Saan nga tanga duwada nga agos usal da di itid ko nga pagpapudaw kini Monet? Anya? Iunan niya. Apay anya ka diti relasyon da? Agkadrabahuan da lang nga kunam. Wen nga lod angim jak amo kasla sa bali ti maliklik na kasin malon. Naggidandamot nga pumudpudaw. Anya? Agad saludsudim kani Munet nga kayan ayat mo no apay nga kasyay. Amangan mo't no nagkataon lang mo't nga pagpadada siguro nga gusto usar. Angem paliiwam nawam pa iti pamaneknek mo saan ka pala nga agak ukusar, saan ka pala nga saan mo palang ikan sa bali ka ipapanan na. Amangkat no, detanto ti pakapukpukawam kini Munet. Adda ka di atap mo nga da relasyon da. Kaslakas jay ngem awam mo't pamaneknek ko kasin manlon. Isong karon narigat ti kasta. Narigat no agakusar ka nga awan di pamaneknek mo. Amangan no ison to ti pagbabaw yan makabaudyanan na. Baka ison pakapukpukawam to. Yada kakaiso na nga babae nga nangayat king ka. Sa bagay, saan mo lang ni Munet ti kayat na pumudaw. Iso ba ya? Iso nga nawala ka diti pruweba saan ka agpampanunot iti maday. Tapaka-stressam la dayta. Uy, api dayto yung latinted mo. Saan ka di pa'y umanay dayta ko may sa box nga gluta tayon? Kat sigod ba nga duwa tititid mo kanya? Tapno sa anak nga dawat king ka, tapno saan ka ba't nga itid? Nga minod, ado titid mo, mabaybayag mo't nga dumawatak tumangking ka. Siyak ngamin nadlaw ko nga, alis to la, may ibos, guluta tayong capsule king ka. Kulay sabon, mang tindak duwa, alis to la, may ibos, alis to lang ngamin marunot, dedya sabon. Ipan mo ngamin ati saan na nabasa, malpas ka agdigos, malpas mo sa len,
pamagaam saan mo ipapan iti adadanom na. Tapno saan na alisto nga malunot. Kat siyempre nagalalisto akon saan ko mapanunod digitan idisok na tadeta sa bunidyayen kat siyempre mabasbasa mo to ano da sa baling agdigos kat saan man lang siya ti agus usar. Kat dagiti kakabsat ko kabalay ko pasaray isumot ti usarenda. Wala nga siyak. Ha? Siyak labas di balay yun minsan. Ay, limabas ka di balay? Kulak na di ka palang umedya. Labas sak laeng. Kitak laeng non sa din no san sena balayo di nakitak. Kitak da kiti ka balay mo. Oh. Saan damit pumudpo daw mo net. Anya? Sa balimet pumudpo daw nga makit-kitak. Anya tikit mo sa wen? Tayo kadwayo nga ni Walen. Api ni Warren. Saan ka sa'y kudil na, edi, damo ka makita mo, net. Anya? Langana, gusalmet, gluta tayon. Langana, pimudaw. Kwa. Siguro agad, anala, edi. Nagkapula, siguro agad deta talaga, tinatural nga kulay na. Baka edi nakita, nagkaputi, baka nagpakapudutan, edi. Naibilag siguro iti init, edi. Anya? Nukasta, saan? Anya? Saan isuna, usal, gluta tayo, nakasking ka? Tsaka mo. Saan mo siguro? Ngamis sa bali, ti panakita, Walen, kanyak, tukgal umayak dito'y pwesto yun. Kaslags, iso koskosilap, kanyak, kanayon. Ha? Sala siya, koskosilapan na. Pati sika, kosilap na. Bebeam na tadita. Kasta nga talaga't panagkita na, inborn nga kasla kumuskosilap tilanganan. Itag mo to tinayon nan Madiyo man na hindi may sambaks laang. Amumutsak, may stressak no basit laang di stock ko. Apay ma-stress ka no basi stock mo. Kit siyempre, no pampanunutan ka dandani maibusan, kat baka no jak makatik adagos, kat agsubli ti sigod nga kulay ko, kat may stress Di ba't ko naman nga dinakit nga may stress? Saan? Di ba't ko naman nga itag mo aming nga pagragsaka? Wen, dayta, kariking ka dayta. Itad mo nga rin tinayon nan sige, idagas ko to lubigat mo net. Apay pananta, kasin malon. Iyam amuka ka dati baro nga nobiyak. Ay, si Kayam, amom kanyak, balo nga girlfriend mo. Apay pala nga dito yung restaurant. Agilibre ka nga ron. Si Kati, ito kwarta na. Anya? Oo. Kasin, imbagam idi, nga no adanto kid daweking ka, ket patgam. Malagip mo, sinursuruan ka nga nag-aram kay ni Monet, iso nga napasungbat mo. Itatak nga kid daw. Ala na kita chortak ni akong kwartak, tsak pinagsweldo. Baking ka, tada negosyom. Nagloko kang kasi malon. Yabanak dito iyab amunak kunwalik iti gayem mo, tinubiam ngem sa gayam pagbayadem ti kaninyo. Sapay nangina dayto nga lestolan. Kadman ano kuma. Ay kwa, kahit itid kula kwalta kini Monet itay bigat. Awan tugot ko. Kita usarem deta credit card mo na. Sika nga talaga, pahamak ka kasi malon. Kayam deta, malala, sige. Luko ka, quits tano kwan kasin. Win ka di. Kahit ko lang pagudsyat ka dati girlfriend ko. Iso nga dito restaurant, tinangipanak. Saan nga di gagangay lang ang panganan. Sige. Kwa. Mabayag ka di pa, isang pet na. Dandanin. Uri ko lang. Ag-texto lata, no adan to tibadog dito yung restaurant.
Nagpaitulod ka deti kasinsin ng nakakutse. Sige alod. Aguri ka. Saan ka di nga isuday deti ni Nobiam kasin Lucio? Ha? Nobya? Ha? May sama la Nobyak. Iso nga ron. Malagip ko di impakitam tila dawan na. Ni Munet nga kayan ayat mo. Iso na di jari jay bangir. Ijin jay suli nga na table. At damat kadwa na nga lalaki. Sa dino. Di sini. Ha? Ni Munet nga paiso dahi jay kasin malon. Kit adda kadwa na lalaki. Iso nga ron. Nakatalikod yung lalaki. Graga. Bonet. Ay! Asino ito'y kaduam nga lalaki dito yung lestolan. Ha? Walen? Ay, wen, imi kami lang nanganta. Lunch break me. Dito'y lestolan, tiyumayan yung panganan. Oo, wen, api, ada ka di problema? Siyak damag mo, Walen, ada problema. Saan mo ka di amo siyak nobyo ni Monet? Kaya apay dito'y kayo mangan. Dito'y ngina makan dito'y. Agilibre nga rod ni Monet kanya. Tadaw kwartana. Anya? Ay, si kalible ken ni Walen, Monet. Wen, amin nga kayat ko, itited ni Monet kanyak. Apay ay anya problema. Anya problema, may kadwa damag mo, anya problema, sika anya problema. Nubiyak mo net, sika apay kay kadwa kayo dito yung lestolat, apay papalibre ka kay Kuana. Mabalik ka din nga pagsalitaan dan doon natin, ito no maminsan, saan kayo nga giskandalo dito eh. Ay, apay anya ka di relasyon yung adwa. Agpudno ka mang kanyak mo net. Siyak tiyo susto nga nobyo na. Ada ka di problema? Sika may katlo, damag mo na, ada problema ka, anya problema mo. Uy, kasin saan kayo nga giskandalo dito eh. Pumanawtan. Saan ka giskandalo dito eh, nakababain. Sa pagsalitaan yung tulatan kini mo net. Ngim saan nga dito eh. Ay, gawin nangim. Laglag dahil siya, lalaki, damag na kanyak problema. Ti problema. Nubiyak ay di kasangsango na. Nubiyak kikadkadwa na, pagpaliblean na ba'y. Kwaltak pa, di pagpalible na. Ay, saan ka nga, skandalo na kababain. Ito tsakin, napaandaitan. Anyal alamidim dito eh. Ibabagaking ka. Di ka kaya't makitan mo net. Pasensya kan. Umayak personal nga kid daw iti pamakawan mo. Gaputa siyak alilaw mo. Siyak liloklokom laeng. Siyak ginundawayam laeng. Siyak kinakwaltaam laeng. Siyak itid amin na kasapulam. Ngem itid bugayam. Ius-usto nga boyfriend mo. Sorry. Ang ni talaga warranty. Ipatpatay ko. Apay kalo di bagam nga awan nobyo. Apay bagam nga mabalinak alam king ka. Isong arod. Dahita nga rod tibindot ko. Gapoy tipirigat tibiyag. Naaramid ko tinangloko king ka. Si kagayam scamel. Scamel ka, Monet. Apay nalamid mo kanyak na ito'y. Isublim kanyak amin na itid kuhin ka. Ha? Kasano ka maisubligit? Awan mati kwarta. Isublim amin ted ko pagpapudaw. Saan ko na maisubli at ininom ko matin, inusar ko matin. Ted mo amin kwarta nga intid kuhin ka. Diyak amuno ka ba ilak to nga bayadan? Kaaping alod siyak lukom. Monet. Ibagam ko mapela editap no sa anak nga naluko ko ba. Siyang siyak lukloko nak.
Iso nga ron nga kitkidawak ti pamakawan mo. Amo ka di walen nalamid mo kanyak. Day nga ron pa iti mesa nga kahit kung nga pagsaritaan ta. Ha? Ti amo nga ni Warren. Inararim nak lang. Nasaan ka nga sinungbatan? Anya? Kit ko nakin ko ana. Sakyan kalatan. Natipanggip ko ag gundawayan kalaeng. Ngim, saan na mo nga sinungbatan ka? Anya? Ti kayat mo sawed saan amo walen nga ada na pasama ka data. Saan? Pangaasim saan mo nga ibagbaga? Uri asin naman. Pangaasim datalat baka amo dahi dyan kaya nga maamo ni Warren. Di mo gayam kaya't maamuan walen. Uy, anya ti aramidem. Anya ti panpanunutem. Anya ti plan-planem. No sika di mo ited kanyak amin nga inted ko ken ka nga papapudaw. Siyak baga kiniwalen. Nga siyak batok kalayan mo. Ay saan? Saan ba nga asim? No ibaga na saan mamati ibagak ada siding selang mo. Ay saan pa nga asim? May bagbaga sigurado lagi di nga isinanak ni Warren. Sigurado lagi di. Diyak kaya't nga mapukaw ni Warren ka Diyak. Love na love ko ni Warren, please. Iso nga lod, sublim kanyak amin nga intinted ko ken kay sublim amin na kwalta, amin na pagpapudaw. Kasano kami isubli sige alaem latan na ti kinapudaw kon. Taurek subli ako ni ti kinangisik kon. Sumelagaya mapatiwalin pumudpudaw. Duwa kayo gaya mag-usosal. Kaya nasawan na sa kasabwat mo suna. Winyem di na amo nga naging data. Di na amo nga inaklon ka. Di na amo nga dalapasama ka. Ati amo na laeng kat gungundawaya ka laeng. Ngamin, ibagakin ko ana saan ko kaya't pumatuloy iti check kwa kasking ka. Nagruna kat ni kagudwa titawin ko. Titawin mo katawin ko. Lakay kan. Anya. Kung nami nga it doesn't matter. Apay ita baga malakaya kon. Basta please, saan mo ibagbagakin ko na? Pangaasim Lucio. Siya kas lama asyan matlaeng ken ni munet kasinyong idi taparin tuming suna isang wanak. Bayat nga kidkid daw pamakawan. Sang sangit, sang wanak, rubos luwana. Siyak pungtot, bagak subli na amin glutatayon, amin pagpapudaw, amin akwalta na itid ko kenkwana. Isuna masangit. Tilaeng kanokid daw na saan ko itid. Saan ko ibaga ken walen nga ada napasamak mi. Saan ko ibaga ken walen nga nakita iti siding iti silang na. Ti kayat na nimunet saan ko ibaga ken walen nga siyak batok kalayan na. Manangal lilaw amunet ket padakmet ni walen nga nabiktima. Dapat ni walen ket awan ti amuna nga dagayam madingal alamiden ti nubya na. Di nagayam amo nga siyak kani munet. Anya ti lumbeng alamidik kasin bagak kadi kiniwalen ti agpudno nalagsakak tungatan no makabalasak kenkwana wenno pabayadak lata aminen inot tapno sangkoy baga kenwalen nga da napasamak mi. Mabalin ngayon inutak latan ngim sa mong ibagbaga kiniwaren pag-aasim. Inutak, promise. Kaano ka pa nga lod makabayad manula sweldom. Sika tanga ka talaga munet. Di ka pampanunot. No kumata nasawa ka, baknang ka kumaitan, sika kuma. Amin ko mga kukwam.
Ang saan? Kay kaya't mo dahil nga walen nga kalgadulyo. Tsakmat ka kahit agasawa, di kasking ka nga inchik nga ro. Di kahit ko Pilipino matla. Sabi nga ro siyak lokom. Siyempre, atot kwarta. Ang sorry, sige sukat ako basta sa bagbag ka ni walen. Ay api pati siyak may ramraman metin nga. Mabulbul ulit. Siyak anugot inot na bayadan kasinyong ngem no daduma siyak makalagip kayat ko bumales kayat ko baga kenwalen tapno kasta makabalesak pa kenwalen nga sanga kaslala sino nga agdamag kanyak no anya kano problema ni namo pati sunagayam lipliputan ni Munet malag-anan to nga talik na kasin no siyak bales kadakwada siyak pudno nga da napasamak mi. Siyak nga ta naragsak no agsina danto dagiti duwa nga pimudaw gapu kanyak. Wenno baybay akadilatan kasinyong dag selbilatan nga adal kanyak nga jakto agtaltalek adagos. Nagligat nga mi nagtalek. Dahil ito nga lod ti pakasalita kasinyong sensyakan no atid dog unay. Tas kaatid dog deti na po daw nga almas ko. Yaman akmat kadagiti makaited balakad ken agyaman kasin di anos mo ken sapay kumata nakaited liwliwa kadagiti padak nga pati padak nga madinti panagsauna. More power to your program kasin Islam Monggol yan panagsao mo kasin nyo. Ito yung alod agyaman na pagayam mo Lucio Itilawag City. Hape kasla Mr. Sholi di panagsaom kasin Mr. Sholi